impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Awusapheze safika leso sikhathi lapho sihlanganiswa khona hlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sawubona mlaleli, lo muhla ngomhla ka 29 kuye December ingongoni kusele nsuku kube wephethe umnyaka wa 2024. Lo hlelo lwethu ke lokugcina ke kulo umnyaka lo siyasonga siyagoqoda. Lulandzelako seliyaba eminyakeni wa 2025. Sibonga umdali ukuthi asiphe kuphila, asiphe amandla ukuthi sibohlangana nawe njalo nakushona langa elisonto emva kokuthi inzaba tanga 7 lapho singekho khona kuba netizathu kuthi besingekho lena. Kepha ke lamalanga lesibe khona nawe siyabonga mlaleli usingawo usibambisile ukuthi ube ingcenye yalolu hlelo lengikhola ukuthi nakonke kuhambe kahle sewele sitawuqhubeka sitawuva ngayo umfundisi ukuthi siqhubeka sibhekaphi eminyakeni wa 2025 wanango simgoqoda 2024. Lo suku lolo ngeke liphindze kube khona, silibonile selendlulile nasemnyalo taku ngeke kube ngilolwa lo mhla. Ukhona umfundisi evele phelileyo besina Kelvin angathi noma ngokuthi traffic kulamalana elishonile wena sivuselane sivusela umlalelo nabongwane siyavusela Mnguni njenge driver mshayeli wale ngcola sivusele nawe mlalele ekhaya sikwemukele hlelo namhla sokushido simelane ukuthi ihlelo lugcine eminyakeni. Umuntu ufuna kudlulisa kubonga simelane kokucala nje ungaba kubonga umdali ukuthi abe nathi kulolu hlelo lolu. Ngicabanga ukuthi selihlanganisile 20 eminyaka solo khona. Sibe nebandla ababili main drivers of this bus. Lofana Mavuso simbonge naye wancele ukuthi usibambisile lo hlelo lwaba ngilokule ngokona. Wesibili kube nguwe Simelane, umuntu angedalibala lokuthi bekwala sisenalofana kodwa kuhle uqhamuka uthi Jombi kwafika ke inhlanhla tekukhula nawe takubeka lapho kodwa uphindze wabuya wathi awelekelele ngekudriver lo hlelo. Ngithanda kubonga Simelane lokuthi ukwende lokho tibe khona tikhilikiti lapha nalapha ngenxa yokuningi kodwa nje mlaleli ngiyafuna ukusho lokuthi sibonge Simelane ukuthi uyidrive lengcola. Bese ngibonga yena umlaleli ngoba lo hlelo lungaba nabo bakhi balo kodwa bazuzi kulolo hlelo banikati balo ngiso lesive ngibo labalaleli bashayile ke kuye kwendeke lesisikhathi sithi sisuka la ngifike ekhaya lisolo licingo landlebele bantu bakhala ungamangala Simelane singibene abantu labasuka le khashane cishe egcineni kwelive sebefika ekhaya labanye bathi sithi ngalisito kuna luhlangothi nalo lwempilo sikutholile ufakazi bebantu labahulukile labanye mfundisi usakhele emakhaya
kube nje bengibhadalisa ngiyabona ngase ngihambana izamshini. Sibonge lo moya ukuthi livangeli alidayisi kunjalo noma simelana. indlela yokushumayela. Yes. Akathi umuntu usitakele kusho ukuthi kukhona lokwendekako uma uyavangela. Kunjalo mnguni noma lokuhambisa kudulile. Yeah. Sekuduliswa ngini mfundisi? Sekuthi sekwaba demathe sekwaba netimoto kanti phela kwakunemahashu kwakuselahle mfundisi alimendlula umuntu. Angithi ke nakatheni ke mnguni kwafuna sibe nalo lelashi. Yeah. Mazi alashi idulile. Simelane kumuntu beka thanza lokuthi nje edlulise kubonga. Ngibonge naso stage mnguni. Ngiyakhumbula ukuthi eminyakeni leya nasiletha lesinqomo saleti inhlelo empeleni thathithi kubili. Manje sase siyalibamba lolunye sesibona ukuthi ungathi sekudaba inyama mathapha. Lokwakusifuqile mnguni. Ngibona lokubona inkinga lethukumethe umhlaba. Lo lesibili la lesagcina silibambile lwalufuna ukuthi sibe njenga kulolu sibe live kodwa ebusuku. Ngoba lapho sasiconze kwephula naba abantu lokhanza ukuthi sebabona ukuthi impilo asale igcina la. Yeah. Laba bosongcondo bathi ke imvamisa leto nqumo tekwenda lokho batakha ebusuku. Ngoba ebusuku noma ungaphithitela kangakanani ungasingcondo yalibala emini. Naso usendlini ubawedwana. Khona ukugaya letini. Khona letini ukuthi gaya uthi guqule utabe phinza uthi buthe phinza uthi sakade igcine lengcondo uthi yabo nali likhama. Sasisike sifuna kuqhamuka kulolo hlangothile. Kwatholakala ukuthi hawu lobusuku abudlali simelane. So ke sase sigcina ngicela konakele nalo lelikhaya. So siyabonga umsakazo. Sibabonge baphathi sicale kusene baphathi labanye. Labanye uhulumende waphinze wabathutha wabafaka kulamanye amatiko sekunalabanye baphathi nabo labaphathi befikile abakathi yini le babeka lapha balalele base bathi aliqhubeke ehlelo ngithi nje ke lokho elangeni lekugcina langelisonto eminyakeni wa 2024 angikusho lokho mnguni. Bese ke ngicina ngekubonga libandla lengishumayela kulo. Sicale lapha mnguni uhulumende bekase angathi noma bengidazi bekase sekahle noma bekase senjani noma bekasaphumelela mhlambe kulelo gama ekwendeni letinye tetinto ngoba uyabida lokudala lapha nje imoto ayihambi ngemandi. Namhla ke noma bekungawe imandi nawo sathengwa. Kwahamba uhulumende wahlaba ngeliphondo umnotho washona phasi. Ngiyakholwa nje ukuthi nase kulungile kuyawubonakala sikwahamba njani. Kwagcina ke kumile nzi laselithi ke lisonto cha ngeke siluyekele luhlelo ngoba naku lwakha sive lusida sive sale kuba ngithi lele sethako manje ukuthi ukhole uhambe elihlelwe nonke lamalanga. Ngakho ke ngithi ngibonge iMbabane Alliance ngaloko mnguni labasebolini ngoba bende kwekuthi sive sizuze ngalendlela. Umnyaka lesiuphetha ke umnyaka wa 2024 kudine ngitindzaba lesididekile kulolu hlelo kodwa lesingiyona sihleti kadze kuyo ngunayi yekuqatulula kuneligama lalisetshenziswa nguwe
tinqushunqushu leqatulula tinqushunqushu emakhaya sasho ukuthi inhloso Mnguni kunqiphisa nasi sifesane lesesanze nelivela kaNgwane lapho kokuqala sekutselelwa kuthatha kalula kuthathwa buyeyesi impilo ayisahlonishwa impilo umuntu sokukhanza nje kulula kokuthi kungathi kuyiselekisi kubulala umuntu umphefumulo nase uthi uyalandzela kuyaphenya ukhanza lokuthi labanye basebenzisa lamathuba kukhipha tibhongo labanye basebenzela amathuba ngawuthi ngesilumbi khona nakuthiwa i-ego nje umuntu ukuthi hayi mina angendiwa nje iqapho lakhe lo muntu labanye bababulalela lokho kokuthi kulokuphoqana nekuhishana lokube khona angeke kugcine lomnye umuntu ufuna kugcine mina ngoba nakugcine lomnye umuntu kushobela tonke leto tinto tivela ngabo lobunqushunqushu nasetendeka lapha ekuphileni sikhuluma into letiningi Mnguni saqhaza ukuthi tinto naletinqushunqushu tibangwa yini futhi netindlela letinye letingaqatululwa ngato letinqushunqushu elihlelweni ke nanamuhla Mnguni umuntu uyafuna lokuthi avalelise emva kuba sesike saphinde zaba nalabanye abantu sibene amaphoyisa la bakhuluma tinto kwaphakama tinwele sabalanza bona bo Calvin sakhuluma nabo sawalanze ama psychologist laba basebenza ngento engqondo ukuthi ngekubuka kwabo ngeliso labo bakubona ukuthi yini lo bangela lokunye ke ukhanza ukuthi bahambe kuloku lebezivele sesikuthindile kodwa sebakuthinta nabo ngeliso labo indlela labaqeqeshwe ngayo umuntu ke uyathanda kubabonga Mnguni bonke ngivumele ngithi laba featureishe kulolu hlelo laba bekhona batofaka sanje wakhona kwemakhaya awuvake baqhamuka ngebuqiko babo ngelwati lwabo nangalokwa umuntu ufuna ukugcizelela ke Mnguni ngokuthi sibonga umdali futhi kufika kuKhisimusi simelane noma ilanga laKhisimusi lelanga laKhisimusi kimi ngendlela lengilibuka ngalo lisho lokukhulu Mnguni ngoba kukhalenda yekuphila kwemhlaba emazulu awuvakashela umhlaba ngekuletha Jesu njengelikhambi ekuphileni uma sesikhulumile ngicabanga ukuthi asitube sidebate mhlambe nemlaleli ukuthi iKhisimusi mhla ka-25 sesikhulume kaningi saqhaza ukuthi lapha simelane asibuki umhla ka-25 ilanga lekwavunyelwana ngalo ukuthi asikwende ngaleli langa leli kodwa inzaba ekudala kaJesu ngekubuka umlando uqala khona la kuhambe kuze kuyofika inyanga letimbili etintsashwana eminyakeni lolandzelako saphinde saqhaza futhi ukuthi akusumdida umlaleli ukuthi hawu yini ungathi kude siqiniseko ngoba lala bathanda kusola bese baqhamuka lapho kuleso sikhadlana sabachazela futhi balalele ukuthi lokho akusho lutho ngoba la kaNgwane nje kuye kuthiwe le ndoda leni yatalwa ngesibhadalala na ungabuta sisibhadalala kwangulesingaka kude lo ngakutshela ngesikhathi sesikhonyayo uyabo uphinze futhi ubuke ukuthi lo munye uthi akukho futhi la kuma third world countries phela lokho
kuye kwendeke nje nasemlandweni wema first world countries kuthiwe lokhu kwendeka nge-First World War. Now i-First World War kwakungilesingakhi. Yeah. This uyabo uyava ukuthi kubukubo hayi ukuthi nga ngithi ke Mnguni asikuphakamise lokho ukuthi umdali usifakile sekusele emalanga lamabili nemahora lathithe singene eminyakeni wa 2025 sive seNgwenyama sive samswati sive Stakangwane asisifisele umnyaka lomusha umnyaka simelane lo gcwele imbusiso umnyaka lo gcwele inhlakanipho kubantu umnyaka lo gcwele lwati ngoba letinto lengitibala koletimbili tenda umuntu akhone kwakha inqumo leti kahle siyafisa ukuthi nasingene eminyakeni lomusha lwati lolufakiwe ngekufundza lwafakwa ngaletinhlelo letilamsakatweni ngoba dinengi yini na lwati lolufakwe ngathi ngithi umfunda sikole imfundzate ma seminars nema imihlangano skole workshops ngoba lamagama lamanye develope umva simelana ngothi nelabanye lesesithe badzadlana swati ngoba nje ngihambe ngayofundisa kule indzawo ngeva ligama lanjinga lwati si lamagama besingawati lawa so kodwa nje siyathathela phela ngoba vele injinga lwati vele beside ukhona la labana uyabona kama zibo no sengiprofessor awufa sengidokotela so ngileto tinto ke Mnguni vele ke futhi phela lulwimi kufuna luthuthuke bese liyawabamba onke lonke letinhlangothi sithi lolo lwati labathulena labo umhlangano sikolo simelane abalusebenzise ekwakheni inqumo letitawenta impilo ethuthuke ngaphandle kwaloko sitawukhanda sibuyele emuva asikufuni ke lokubuyela emuva asakhe inqumo letawenta impilo ichubekele embili evela kaNgwane aphile emakhaya iphile imimango liphile live kube khona ukuthuthuka letincomo tendiwa nini mfundisi uma uyova ukuthi nakusuka umnyaka umuntu kunetincomo latendako ngabe siyabuyela yini emuva sibuyela ukuthi kule ngakufisile manje ngekuncumile ngikhonile nikwenda ngikuphi lapho ngishelele khona nangabe ngingakakwendi noma ngikwentile kwangaphelele ngenda njani ngiyakuthatha yini ngiwelele nako umshalo wa ngiyocedzela ngakhona tendiwane letincomo usuku umnyaka noma kuphela umnyaka ukuthi nangu 2025 imana namabili lasele kusi sifike bo simelane tinqumo angikhulume naSiswati nasi insakavukela ngicilo wesidwaba kugeza kwemehlo into ya onke malanga lo silapha nje kunetinqumo lesitakhile kuthi sitawemphatha njani kukahle ke lapha asikho ku TV ni abasiboni ngokuthi utawembathani sinqumo kuthi utawudlani sinqumo kuthi bantu abakho batawufunza phi sinqumo kuthi utawugqobisa ngani sinqumo so ngiko ukuthi insakavukela ngomqhilo wesidwaba kugeza kwemehlo na ufuna uhlala uhlobile ugeza onke lamalanga awungafuni ukuba neliphupho uyabo ngako ke bese kuba khona ke Mnguni lele sithi kuhlela na uhlela ke kuyendeka ukwende na uqala lohambo thide empilweni ngento thide uyahlela ke lapho ngalamaye amagama so akhala amaplan lamakhulu uthi uyathi nakuthatha phela umnyaka
njengoba ngihola 500 emalangeni ngifuna uphele lo mnyaka sengonge imali lengaka and ngidawendani ke kuze kuthi nakufika noma la kuhambeni ngithi khanze ngimonga lo 100 wemalangeni noma lelikhulu lemalangeni noma ngemakhulu amabili bese lethi nqumo ta onke malanga ngilethi kusita ekutheneni lo kuhlelile ukhone ukusebenza kuze uhambe uyofika ekugcineni ngaphandle kwaloko kube sekuqhamuka naku lesithi ngema critical parts ngesilumbi la matshe angibekise uma libalele nemfula leminye iyashe manje angasageleti ukhande ukuthi nalapho kude khona libloho sekubekwe matshe unyathelela ungqabishe uwelele ngeshe ngilama critical parts ke lawo la ukhanza khona kusuka lapha kusuka lapha ngihambe nje nginyathela kuphi kukwenda ukuthi ukhona kuhle ubuye angathi uma kubuketa lokho noma kubuyeketa lokho losokwe ukwendile lokurevise ngesilumbi ubukisise ukuthi kwendeke kahle uhamba kahle yini ngoba ungikumbutha nje mnguni ukuthi ngilapho labanye bethu behleka khona lo munye yahlela kusinaseka kuphela umnyaka athi awu akwendeki lutho wendiwe ngiloko ukuthi akakabuka ukuthi njengoba nginyathele litshelele anginawuzuba ngowelele ngeshe ngidawunyathela kulelinye lithi ngize ngiyofika ngeshe singathinta lokho mnguni sikhuthade lokho ukuthi likhaya ngelikhaya alibe nalo luhlelo ukuthi hey madoda eminyakeni lo tako sifisa kuba kanje lo muntu awuthi fiso kanti kuqala la sifiswe awunoma nje ukhande so uneluhlelo uqala lapha esifisweni uqale lapha utawuthi ini concern ngempilo yakho ngemsebenzi lo wendako ngebusiness lo yendako nangako konke nje lokwendaba empilweni ufisa ukuthi bona uyini ufisa ukuthi khanza ukuphi ukubeke lokho bese uyakuhlela kuyayenta intuthuko simelana angibekise nje nyalo abantu bathole ama bonus noma ngakaboni kweshumi kwakhona ngiyafuna ukubuyela ufundzise bathole ama bonus bantu kunemholo wemihla ngemihla wetinyanga ngenyanga athi angathola le bonus athi ngibonwe ngibani labanye kuphela lo December nje akasayadi nale bonus uthi yake efika kanzi lokuthola le bonus noma i13 check kukusita ekutheneni ukhone kwenta kahle ngalokungekhulu kunaletinye tinyanga ngoba kube khona zuba lungenako empilweni yakho kungabi mina phela laleli siko lohlelo impilo yekhaya nekwakho kwalo siyabuka nje emuva eminyakeni ukuthi indodi ihambe kanjani njengoba ke siya uphethe lona mnyaka kuhlelo lifu elokugcina mhlawumbe nawe ungaba khona kumbe losiphathisa kona ukuthi nanibuye maja siyacela seniyibuke nayindzaba 999 noma lokunye beniyenisho kuso siyafisa ukuthi sitikhulume tindzaba lefana naleti nalomhla ke sitawubhala phansi ukuthi nasibuya eminyakeni lodako wena usitakele kuphi kulomnyaka wa 2024 yini longafisa kwekuthi futhi usitakala kuyo eminyakeni lodako wa 2025 asikakhulumi nemfundisi lokho sisi nje ehlelweni silephetha sikubongile bulaleli ukuthi ube incinyalo nalabo labahlala babakhona bebavelana labanye lesingavama ukubeva ukuthi lo hlelo lo alisilo labo hlabathi alisilo labo bani lwawonke sekuthi nje labanye abantu bakhona angade mfihla bazaba ngitshela ukuthi bangena njani ngoba labanye basesiyazama thina ngingena manje akungeneki sebafakhala simelane yonke into iba nabo qajane bayo leng usasho njalo nje mngulu ukuthi indzaba lebalekile
inombolo yami seyabuya lele beyilahlekile. Yebo. Le bangachubeka bajikjele kuyo imibono nemibuto lapha lababudako labashaka bashaye bangangibhasi lo 76043459. Okay. So 76043459. Amen. Bese uba khona ke na 799304. Okay. Ngiyenzela mfundisi. Asibanenge ndabona yini? Yeah, ngathi labona yini sibanenge kakhulu. Kuna 799 3004 ngisathi noma sephelele noma Okay. ngoba ngivami lokuyisebenzisa yona. Usho njalo umfundisi umlaleli ukuthi uyachweba lapho uyabhala lo umlayeto wakho mhlambe ke nase siphumile kebana ngase lisholile ngaso ekhaya umfundisi siboma simthinze la emini wena njalo ngibona futhi ke vele nangilala uyavala isicingo. Yeah, phela sivele isikhathi sebulala. Yes. Ngolesi sikhathi sekwakha lona lelikhaya. Yeah. Kunjalo sibonga futhi kakhulu la ngoba benkalanga ledulu baba lomncane ngilejana lo shese khala ungakhile lo hlelo usike so nemudi bekalalela lo hlelo kuyajabulisa na ukubona umlomusha alambele ukuba nelwadi aphinze asisakalitholele ulwadi alusebenzisi ngihambe nami ngihamba ngambona ngathi ngithi bangicela ngathi ngiyofundisa lo mhlangano wabafundisi eSpeak. Hayi la ngemukela ngenjabulo ngihamba selingibekelene yonke siyabonga ukhona umlaleli mfundisi lo saseline nayo sikufuna uqoqela sehlelweni impilo elikhaya nekwakho lo siyakwamula ngwane sawubona siyaphila futhi njani wena umqoso wendlonkolo siyabamukela ngicela ngomgolo ukuthi kunomnyaka lesitawusuka semfundo sibekethena nenzalo na ibaba yokuthi sekunesifundiso lesandla ukubazayo nokuthi ngoba nalamakhaya kuba khona lokubese kuphatha msakuthula ngokuthi kweshumi kulesiqhukulwane lesiphila kusandamele sikhiphe kweshumi kwesifishwa ngoba bekunebakristu bebahlala ethembelini ngaleso sikhathi itestamende lesibhala kwanyalo nje akafanele sikhiphe kweshumi na ungafunda itestamende lesishalokhu leso lapho ukhuluma ngeminikelo futhi nje lapho kukhulunywa khona ngeshumi nempostoli Pawulo ngefuthi la encwadini yakhe kude kweshumi lapha kufika khona angisho ukuthi angifuni indlela ukuthi uNkulunkulu isihlanga kepha nje ngicela umfundisi ebethe nayo naleyo ishu leyo. Inkosi endlengolo sikuvile baba kumenza ba yikweshumi uthi uNkulunkulu yena akagucuki lo kusho ukuthi idolo lamuhla nanini futhi lakalikhokhile alishintshe lenye mfundisi imfihlakalo ukuthi uthi Jesu liphenyisisa imbhalo ngicabanga ukuthi ndawuthola kuphela lokuphakaza lembhalo ikhuluma ngami wena ngene ifakaza ngaye nguye lona lo wathi kuMoses ikhumula kucathuka lenzawo ingcwele ngeke bese soyaguquka lokuthi mhlamba kuveli la ngoba lokunye kufuna emakholo akwadi lokuthi into uNkulunkulu lathi sungula sithi asimelene nathi donke ene sifuna ukuthi umuntu angadi imfihlakalo yokuphila kwakhe ikuphi mhlawumbe kumbe koniwe ngini bafundisi nasenithini atibuye tithi story boba sayiteka sayiteka bafundisi sayiteka usho njalo ke Power Plus lapha ukuthi aseyitekwe lenzaba lamakhaya ngoba lokunye uyakhanza ukuthi liba khona lendushu ngosakuqaqi kahle ukuthi imali hamba njani futhi uqinisile ngikulo ngoba indzaba etishumi lokuthi niqonzane nibambani iholele ekutheneni indawo endanjani bese nase kunemiphumela thide sukunqushu
Thatha umlaleli oselangeni ehlelweni impilo elikhaya nekwakho kwalo sawubona ngwane. Siyaphila mfowethu njani wena? Sena kuwe la seceleni kwakho. Ngalanga. Yes, Nkosi yami siyabonga kakhulu ukuthanda phezulu. Sibonga nje lokubambisana ngoba shothi sisito ngosimakaze nathi simaswati sabamba la kubanjwa ngakhona ngoba uyakhanda sinakwakho live sibamba ngala umgomo wethu munye ukuthi sigcine sishaya uligoli ukuthi kube nekuthula nenhlala kahle kilo njengoba lihlelo lisho ukuthi impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Lengathanda Nkosi yami ukuthi kutekwe eminyakeni lodako njengoba ashashida umnguni ukuthi lekunye into ubhala phansi ngikuthumela mhlawumbe nakumoyilasi. Kunalenye into letenda sambika abadzala la emindleleni laba abantu abadzala ngeke nathanda kutekwe nje lokuthi ngabe la uthatha umfati mhlawumbe ngesiswati noma ke ngalesikholwa sefuthi nebazalwane umthathela abantu because kunale contradiction emindenini kokwazi ukuthi mhlawumbe thathela bona kanti phela laba bethu umfati ngathi mina ngiunderstand kwami ngathi kuya dithathela so ngajabula kwesihloko lesikhathi sidingile sibalance mhlawumbe sithimbe kwalesiswatini sithimbe futhi kanjalo futhi nanga lapha emshadweni ukuthi na uthatha umfati lo mfati uthathela wena noma usuthathele lo mndeni into lethi kanjalo sihloko lengasijabulela sithimbe eminyakeni lodako leso sikuthole bonjinga lwati njengoba sebashida abantu abadzala ngiyabonga kakhulu happy new year lomuhle ngoba simakaze sovela utase wetela khona ithanda phezulu. Siyabonga babe Ngalanga kusifisela kuwela eminyakeni lomusha. Sihamba ngekukholwa sihambe ngekubona siyakholwa lokuthi sitawufika nato lenza baleti titawudeva mfundisi ngoba kufuna ukuthi umuntu athi ukuthi kunezinhlangothi letimbili futhi ungeke uhambe nato tonke kusemkhasini ukuthi ungesekudla noma ungesencela wena ukholelwa kuphi ngoba uma ngabe uhamba ngala uphatha lencwadi lelengcwele ithi indvodza iyawushiya kuyise ngenina ngathi lokumkayo ngathi ke lena mfundisi kufuna ninwa nwabule lendzaba le nje socelile babe Ngalanga nami ke ngishayela sipikile Stayina nwabula simela ngoba nangesinfu ikhona lenkulumo lokuthi akasiye wakho so ngatibonela ke lokulandzela uthini mfundisi sitayina nwabula mnguni ngoba lokunye lokufuna sikunake angathi utangumshela ukuthi kunema ululwimi luqebile lunjingile kukhona nothile yanale gama ngifuna kukhona lesithi ngema expressions lokungasho ukuthi lokhu kusho lokho kodwa lenkulumo nayihunyushwa isho nakho na ungasebenzisa amagama bese wena wahumsha nje bavakala ungakhanda uyalahleka nangabe nje abantu bakhuluma bajabulile simo simnandi athi unemanga wena akuthi uqinisile manje ukubeka ungazuze kunegative but indlela le ekhulu usho kambe usho mbamba ubuye singesini ungakhuluma ufikela because I was all at sea uqabange lwandle uqabange abantu kanti kusho nje ukuthi ngamangala ngadideka so ke tikhona leto dinto leto lebese labanye batithatha ngale ngiko nje lulwimi lune kunalokho kunabomfakelwa ngokunabongwaqa kunabonghamisa nasutulumbanisa letinto kufuna bese kuphuma inkulumo letawuvakala lenyale inkulumo ufuna kuchazo uhlelo luthi impilo elikhaya nekwakho kwalo yini longafisa ukuthi sikhulume ehlelweni eminyakeni lodaba usebongela ngoba sawubona wena bakunene usemoyeni ehlelweni siyakwamukela sawubona
ngiyabonga msakazi ukhuluma naBlessing Mabila la kaShewula. Yebo Mabila. Msakazi awusiko lokunganani ngoba nami ngelijayo selincane. Ngiyalalela ke lihlelo khona nami la bengisitha khona engaba ngiyo nje ukuthi masibuya kulo mnyaka losiyabo sithubeke sibuye kuhlelo ngosanda lingasali kulo mnyaka imfundiso siyazithatha thina abadala semancane. Amen. Bonga imfundiso inombolo ya-79 iyashoda mana kusindele. Okay, siyabonga Mabila ukuthi awenda njalo. Amen. Yeah, uthi ke alungagcini ihlela kunyaka lo. Liqhubeke lisho ukuthi siyawujika sincuse kulolibandla ukuthi alimane likhuthale bo ngoba sisemseni wani. Yeah. Kusi lihlelo luqhubeke. Siyakhola nathi ngoba phela akusuko kwethu lokhu kwebantu njalo sihlelo lolunye lolu khombisile ukuthi lunebanikadi lunebalaleli ngeke sibabale kodwa ke ngoma kwebantu nase bakhulumile abantu umfundisi bongibani wena njalo simelana laleli kulama mishana egcina sithi nje yini wena lokutholile yini ke longafisa mhlambe ukuthi sikudzingithe ehlelele lilandzelako ikakhulu ke nangabe sibuya ke eminyakeni lo lilandzelako bonke nomsakazo ehlelweni siyabonga abalaleli sawubona Mandini wala cha bonke lokukhulu lokwakha umuntu ngokusumuntu atishomise sinaso abeso ya ungasojudane Mandini ni wireless yakho iyakweba nathi lapho ugcile la inhlonipho inhlonipho ube yiyo lebusa umuntu ube ukuthi sihloniphe wena ube sokuhlonipha lo ngaphambili kwakho mina nje bekusaphunzile ukwazi ukuthi ungathi hlonipha wena ube uyajika kuhlonipha ube sokuhlonipha longetulu kwakho ungaba ngumango wakho umhlonipha ungaba kuhlonipha emakhosi ngapha kuhlonipha Jesu naNkulunkulu umdalisi nomhlaba siyawuthi khanga siphila impilo lenhle ngaleyo ndlela ke abantu abakuthi ungazi ukuthi singagcina kakhulu la inhlonipho ube nguwe uhlonipha wena bese uhlonipha nomunye uyabonga phezulu Mandini wala sikuvile babe ngilomnye umlaleli ke walohlelo kanyenti nakangenile uyeva ukuthi ukhuluma yabucobo lokubhadlile wathi umfundisi lomnyaka ufuna abhadle noma ngasilo liphalish kepha naye ufuna avuthwe uyeva lokuthi kubalekile lokuthi uze emakhaya akhe eme nakude inhlonipho lingema yini ngeke sibe khona uthi akuqale wena umuntu uthi hloniphe wena ngoba lo munye umuntu ufuna kuhlonishwa uba akafuni nakuhlonipha ngeke lakhe ekhaya ngulenye yetinto umuntu lebekavele anayo umnguni lenzaba inhlonipho nekuhlonipha ikakhulukati ngoba yinengi noma ke yanzile emlonyeni kodwa ngidele isiqiniseko sekuthi siyaqonza yini nasikhuluma ngayo siyavama nje nasemhlanganweni lemkhulu semaswati atiwa ngenhlonipho ngivele nginako lokho emgodla godleni ngoba nasithi emaswati atiwa ngenhlonipho ngiphi lenhlonipho atiwa ngibani ngalenhlonipho nakungiyiphi lenhlonipho injani lenhlonipho siyibona ngani lenhlonipho so yinto lefuna kuqatululwa vele kakhulu
Mura sinda usasa ke wekugcina bese ke sesiya mvalelisa umlaleli sikholwa ukuthi inkosi yasezulwini ivumile siyawubuya sibe naye umlaleli eminyakeni lotabo kulohlelo sabe solusho njalo sithi impilo yelikhaya nekwakwalo asikwemukele kwale sawubona usemoyeni sawubona usemoyeni umlaleli sawubona okay usagwedleletha asikwemukele kwale hlelweni sawubona yebo nto khona nkosana ukhona mpende khona mngomami maye siyabonga usibongele kakhulu kumulapho nayo uyeva umqhenye wethu kunjalo ntombi bantu abaningi bayadumisa nkosiyami Simelane bayadumisa bayajabula sonke siyajabula kakhulu kade le nhlonipho nami ngiyafisa lokhu lekuthi ifake-ke maye labantwana abancane abasakhona izihlonipha ngabe kwentiwa yini kodwa ma umele ngenzalo bathayela abesho njalo make wami ababahloniphi labantwana noma umalume abakhona ukukuhlonipha ungumake ungu-anti kwente njani maye sinezihlonipha sithule singaka njenyalo ngiyawuhlanganisa 60 minyaka ngikuhlonipha sona lenyalo ngiyahlonipha thina sifika esikolweni kwathiwa bafundisa baba singambuka umuntu omdala emehlweni safika esikolweni kwathama ngabe ubhika phasi ufihle kutsotsi mina sona nginako lokuhlonipha ngiyesaba nanyalo mangifuna umuntu omdala kumbuka emehlweni ngithi ngigqovizi le nhlonipho soliyafakwa ngibabe solo nginayo u-59 years ngiyabonga mkhwenye wethu. Siyabonga kuMakendla Amandla ngileli ngekhasimende elikhulu lemsakazo mlaleli ngeke silibale ukubonga ngoba ngaphandle kwakho ngeke hlelo sibe khona kulase ngabe akho sesimvalelisa 2024 sibonga nje ukuthi umlaleli asibeketelele lapho bese sibabafisha ngakhona asiqonze nesimo kusolamhla kungilohlobo lolo kepha na ke siyabonga ukuthi abe nathi njengoba soshilo nabo bonke labetile ukuthi babavumele emakhaya siyakholwa ukuthi nalesibacela eminyakeni lodabo bathi abavumele emakhaya babencele hlelo uma sakhasive nekuthula siyabonga Simelane sibonge kuma ke Nhlangamandla vele ngilomunye wetithanzo tethu ehlelweni kunalento lekakhulumako yangiphathisa kakhulu ngenhloko nasikhuluma ngenhlonipho sengihamba ke ngiyofunda ngaphandle kwaleli kunebelumbi nangikhuluma nemphathi wesikolo ngibheka phasi mina ngoba ngathi uthi mtsala ngagcina sengadwa njengesikeleyo ngiphatha kabi lento kodwa ke ngenxa yokuchubeka sifunde ngase ngihambe ngiyabona ukuthi i-cultural difference la kuhlukana imhambo nemasiko nabo bonke lokho kepha nje ke lokubalekile ngileli enhlonipho ukuthi ufuna sikhulume lento sitokwadi ukuthi nasithi bantwana abahloniphi sishoni nasithi abahloniphe sishoni sibheke bentene ngoni lokunye sikuthinde saqala ehlelweni ngendlela singede ukukhohlwa siyabonga kini emsakade sibonge bonke labende lohlelo impilo elikhaya nekwakwalo lube ngilempumelelo lesicabanga ukuthi bengilo umdala sipha impilo eminyakeni lodabo wa 2025 sitabe sikhona ehlelweni sifisela umlaleli wonke losivako kuleli lakangwane nangaphandle kwaleli lapho kufinyelela khona umsakazo weSiswati liphimbo lesive umnyaka lomsha umnyaka logcwele impilo lecicimako amen nami ngisho njalo umlaleli ngithi amen kuleyo ndawo ngivela kwaSimelane ngibongele kuba nawe ngiyakholwa ukuthi nakuhambe kahle sitasolo siyincenga le moto
iyawuzifika kumele ifike khona. Thule emakhaya. Shayele 8 o'clock. Cebilo kaMvubu, uyohlala naye. Kuze kushaya phansi insimbi 12. Sengihambile. Usuku